Albanska Golgota vek kasnije. Zašto četvorica momaka kreće putem kojim su pre 100 godina išli njihovi preci? Kako će ta misija izgledati i koji su im ciljevi? O tome ubrzo. Pred kraj jutarnjeg programa naša muzička gošća je Ilda Šaulić. Pričamo o novom spotu. Sudar kultura i 14 različitih nacija dogodio se na Solunskom frontu. Oko 600.000 vojnika sa obe zaraćene strane borilo se na ovom frontu skoro 2 godine. 14. septembra 1918. bitkom kod Dobrog polja počeo je proboj Solunskog fronta i time je označen kraj Prvog svjetskog rata. Da se bori protiv neprijatelja znao je svaki srpski vojnik. Ali obojeni ljudi, supa od kornjače, pa čak i četkice za zube, za njega su bili nešto nepoznato. Iskusni ratnici na bojnom polju nisu bili pripremljeni za ono sa čim su se susreli na Solunskom frontu. Srpska vojska je stigla na Solunski front krajem aprila, početkom maja 1915. godine. I za vreme trajanja čitavog Prvog svjetskog rata bila je to najsloženija borbeno-taktička situacija u kojoj se srpska vojska našla. To jeste prvo pravo rovovsko iskustvo za srpskog vojnika, ali jeste jedan boravak u izgnanstvu. Srpski vojnik je morao da se prilagodi. Borio se zajedno sa vojnicima Britanije, Maroka, Rusije, Francuske, Italije, Senegala i Kine. Ovaj fenomen je zabeležen i na fotografiji, koja pokazuje ujedinjene snage saveznika. Da bi se prevazišla takva raznolikost, vojnici su dobijali istu opremu. Francuska je bila zadužena za preoružanje Srbije, dok je Engleska bila jednim delom zadužena za dodeljivanje uniformi. Tako da imamo jednu neobičnu kombinaciju. Srpska vojska po prvi put ima šlem francuske proizvodnje, ali sa ugraviranim grbom Kraljevine Srbije. Obično su košulje i bluze bile plave po ugledu na francusku vojsku, dok su pantalone bile zelene po ugledu na britansku vojsku. Tako je srpska vojska bila jedna neobična, ovako možemo reći, mešavina. U takvim uslovima gde se sukobljava 600.000 vojnika iz 14 različitih nacija i vojna strategija se menja. Od 19-vekovnog pravila napad je najbolja odbrana, na Solunskom frontu sa pojavom bodljikave žice i mitraljeza fokus se premešta na odbranu. S mitraljezom se nije moglo ići u juriš. Zato je mitraljez najčešće korišćen u odbrambenim operacijama. I to je nešto što su sve vojske saznale. I to je bio fenomen da je zapravo bilo jako teško probiti liniju fronta. Ursula, jesi ti? Ovako je izgledala telefonska komunikacija između srpskih oficira pre Solunskog fronta. To je zaista izgledalo tako i posle, nakon boravka dolaska na Solunski front, mi vidimo tačno uređene pravila oko toga kako se neko javlja na telefon vojnički, na koji način traži vezu i tome slično. Srpska vojska je po prvi put imala gotovo neograničene zalihe municije. Tada nastaje onaj čuveni izraz na sanducima za municiju ne štedi. Nijedna zaraćena strana nije štedela municiju. Pobedu u Gorničevskoj, a posebno u bici na Kajmakčalanu, Srbija je platila brojnim žrtvama. Za manje od 2 nedelje, kako navodi Petar Opačić, oko 30.000 srpskih vojnika je izbačeno iz stroja, odnosno taj broj vojnika je ranjen ili je ubijen. Dakle, ako malo razmislimo, to je oko 100 vojnika svakoga sata. Posle toga usledio je mirniji period, u kome se vojska bori sa nostalgijom. Život na Solunskom frontu dobija drugačiji oblik. Tako da imamo slučajeve i vojničkih pozorišta i posebnog nekog takmičenja u uređivanju vojnih logora. Po prvi put srpska vojska ozbiljno shvata utvrđivanje. S pomoći francuskih instruktora prave se pravi gradovi pod zemljom. Grade se putevi, pruge, organizuju se i vojnička groblja. Skoro 2 meseca priprema se proboj Solunskog fronta. Sredinom septembra 1918. krenula je saveznička ofanziva kod Dobrog polja. Premoć saveznika bila toliko velika da jednostavno bugarske linije nisu mogle da izdrže jedan takav napad, pošto su se nemačke jedinice većim delom povukle sa Solunskog fronta u tom periodu. Za sve godine boravka na Solunskom frontu poginulo je oko 9.000 srpskih vojnika, dok je tokom proboja Solunskog fronta stradalo nešto manje od 700.
Proboj Solunskog fronta definisan je kao juriš koji ni jedna sila nije mogla da zaustavi. Za mesec i po dana oslobođena je teritorija od 600 kilometara. 1. novembra 1918. srpska vojska je pobedonosno marširala Beogradom. Proboj Solunskog fronta još je veći kada se ima u vidu ono što mu je prethodilo, prelazak srpske vojske i civila preko Albanije. Tim putem uskoro će proći i naši današnji gosti. Dva Marka, Nemanja i Nenad. Marko Nikolić, Marko Marković, Nenad Mitrović i Nemanja Nešković naši su gosti, alpinisti i entuzijasti, jel mogu tako da kažem. Albanija, odnosno albanska Golgota, 100 godina kasnije, to je naziv vaše misije. Marko, da krenemo od toga pod kojim motivima i sa kojim ciljevima krećete onim stazama i onim putevima kojim su naši preci prošli pre jednog veka, preko Prokletija pa do Drača. Tako je, pa prvenstveno čast našim precima. To je ono što ljudi poprilično umeju da brkaju sad. Znači, to je jednostavno odavanje pošte tim ljudima koji su stvarno preživjeli tu Golgotu koja je svetski termin. Znamo svi šta nam se desilo i jednostavno simbolično za 100-godišnjicu početkom decembra kad je naša vojska krenula da se povlači tako sa Kosova, mi ćemo iz Peći krenuti danas možda najtežim pravcem preko Čakora ka Draču, jer naravno za 100 godina mnogo toga se promenilo. Neki pravci su sad totalno drugačiji, imaju i puteve, asfaltne i tako dalje. Mi smo i bili ove zime dole da prođemo jedan dobar deo, da vidimo kako izgleda, kako je stanje sad. Tako da ozbiljno radimo na ovome već duže vreme i eto, jednostavno sve ide svojim tokom. I stvarno jedna divna stvar gde smo mi kao zemlja, nacija, narod bili kao jedan i stvarno preživjeli nešto što retko ko je imao priliku u svojoj istoriji da doživi. Marko kaže, tvoj drug iz misije, čast jeste najvažniji motiv. Jeste li svesni kako će sve to izgledati? Ide zima, niske temperature, mećava, sneg. Verujem da će biti gotovo isti uslovi kao pre jednog veka. Pa dobro, što se tiče vremenskih uslova, bit će vrlo verovatno slični. Ta zima je bila posebno hladna, kao i sve velike nesreće idu... Paralelno sa drugim nesrećima. Tako je. Ali članovi ekipe su vrlo spremni na takve uslove, imaju veliko iskustvo, možda ja tu i najmanje iskustvo imam, jer su oni profesionalni sportisti, alpinisti, idu vrlo često na ekspedicije. Doduše, ja se trudim da uhvatim korak sa njima i imat ćemo naravno modernu opremu, nosit ćemo hranu za nekoliko dana više ili možda 10-ak dana, zavisi koliko možemo da ponesemo. To je zanimljivo. Biće moderne opreme, ali biće i opreme koja dosta liči na onu nekada, Nenade, je li tako? Šta ćete sve poneti? Pa mi ćemo ići u modernoj opremi, definitivno. Znači, moderna planinarska oprema. Mi ne kopiramo bukvalno albansku Golgotu u smislu da radimo rekonstrukciju. Naš put je neka vrsta hodočašća i odavanje počasti, kao što Marko već reče. Tako da savremena oprema i mislim da nam u tom smislu, da će nam u tom smislu biti lakše nego što je bilo našim precima tada kada su oni išli preko planina. Nemanja, koliko će trajati taj put? Imate li neki okviran plan i kako se pripremate? Kako uopšte izgledaju pripreme? Naša procena je da će put trajati od nekih između 10 i 14 dana. Dakle, u pitanju nekih 280 km puta i uglavnom to dužina trajanja će zavisiti od vremenskih uslova. Ako nas sačeka dubok sneg, velik sneg, verovatno će taj put biti i nešto duži, ali generalno to je neka projekcija da prelazimo otprilike 30 km dnevno. Marko, šta kažu porodice, prijatelji? Pa dobro, različito opečna mišljenje. Neki su oduševljeni, neki su zabrinuti i tako dalje. To je sve normalno. Od onoga da li ste vi normalni pa do onoga svaka čast? Pa skoro, pa tako. Široka je lepeza i pitanja i odgovora. Kad god se raspravljamo oko toga, ali uglavnom nije to ništa strano kod nas u porodici, pošto je moj pradeda bio Solunac i član te moravske divizije i jednostavno to je to. Znači, naši porodici su samo takvi da stvarno odamo počast tim ljudima i da
prođemo najnormalnije tu rutu, znamo kako to izgleda, imamo iskustva i stvarno bez ikakvih rizika ćemo krenuti tu akciju i sad šta nam Bog da, kako vreme. Dobro, spojio vas je taj motiv časti, ali su vaše negde priče različite. Marko, ti si studirao u Francuskoj, je li tako? U Švajcarskoj. U Švajcarskoj, pardon. Da, različite su profesije. Marka znamo iz neke druge priče ekstremnih sportova, snowboarda. Snowboarda, da. Nenade, fon. Fon, ne. Ne, Ja sam fon. elektrotehnika, je li tako? A Nemanja fon. Ali vas je spojilo to sećanje na našu časnu istoriju. Ljubav prema prirodi. I ljubav prema otadžbini. I odavanje počasti onima na čim ramenima stojimo. I možda najvažnije od svega poruka novim generacijama, mladim. Bravo. Ko su nam preci, na čemu je izgrađena moderna Srbija. I koja je žrtva bila Potrebna za tako nešto. Ostaje samo da vam poželimo srećan put i verujem da se vidimo kad se vratite sa tog vašeg puta, da podelimo svi zajedno utiske. Najmanji problem. I verujem veliki broj priča koje ćete doživjeti na tom putu. Sigurno. Hvala još jednom. Hvala. Ostane